Тименде бурнаган ендешсем инжетреде тыван культуры багила ергене пілзе, хизеплезе бурна стилевбе чываш кардыжы ұжашын. Шак телевбех шебірді хуларан келіне пір ошкан Чываш наци конгрезин вице-президенті Владимир Тяпкин ергеленебе Шубашкар районенжи чемень кардыне шитсе гурчы. Тюмень дәрхінде бұрнаган жвашсем, пирен ехташсем, Тобольск кебернене хожан тадамен сылдаба күшсагайныне тахшандан бақтеп теші. Койдуба вырынды архиврада болна. Чываш патшалы гуманитар институте нешченесен беде жихынна. Вунса кырмышемер вешенже, вунда хырмышемер бушламышынже Рашейн ядарлы патшалық программебе күшсагайны шерешне аван білеген жвашсем, шыршыва евырдапхырда шыгырба тевештерседіма бұлдарына. Весене сумасуса тада паян Тюмень дәрхінде бұрнаган ендешсене тыван халық ядебе пірлештересі женшунаган Владислав Тимофеев тавра білуші хула варенде Чываш кардейші ұжашын. Шубашкар районенде Темень гарды ұншын лайық тесліх. Музей, Чываш халық культурный шурчы история документов чанда был засын. Ебір халық сәпірді, шкерзі тұқса, улаза на корме, Чываш халқы ниятне шықындерме, виден бір шурт керілі. Так, лайық ішміштаны. Пархадарлы пучары упурныша кедердесе, аякран келіне девашсем ваттезенден пелейца, авалхи елаба сыра ешреш. Республикари тавра білушесен бірлехне ергелене Виталий Станьялосчах шактыры хран. Шурсухал хынасене наци патерин ятнебана Темень гарды тавра білубе туризм центрин тыдыме. Кунда ирдеген уявсем шинден галаса баджа. Историре тарын ерхварны хорынлы шул шак вырынырлы выртна. Почта станции булныран кунда шул жүрені жүхне Герцен, Чернышевский, Достоевский, тада ыты палы жинзем чарынны ширынса юлына. Семен карды теген бұрында тывады кар, башня. Бірін шоғым ғыжы, ебір ғайлары карды. Атилы, Адыл батыр, ерде Чура батыр, кунда Пушкин бұлды, Толстой бұлды. Райыл, декабрьсем, тада нумай шын, Бурнлы жол и шыбыр жолы шинже бұлды. Инжетрен келіні хынасем тыван давралық күневы ихватпа, умне лартны тілеве вешне шидерес кымылба Тюмене тұқса гайрыш. Чываш еңгіларым вали Марина Корягина.